Bavim se administratorskim poslom, radim u Rijeci, to je moj prvi posao. Većina slobodnih jutra mi počinje na ovaj način, uz kavu i internet. Kristina i ja se ne poznajemo dugo, ali od onog trenutka kad sam je upoznala, bila je među prvim osobama koje sam se mogla obratiti za neki dobar savjet, za neku utješnu riječ ili za kad god je bio neki lijepi trenutak u mom životu, isto tako. Vegetarijanka sam već nešto više od 4 godine, volim životinje. Ljudi obično ne vjeruju kad kažem da sam vegetarijanka jer me onako pozamašno ima. Volim guštirati u hrani, već sam rekla da volim kuhat, a osobito volim kad imam za koga kuhat. U mojoj kući nakon dobrog ručka obavezan je desert. U slobodno vrijeme ovdje liječim svoje frustracije. Ovo je moja ljubimica Tara. Dobila sam ju iz Gorskog Kotara. To je bila ljubav na prvi pogled. Moja omiljena zanimacija je šivanje ili restauriranje nekih starih stvari. Volim napraviti da nešto staro postane potpuno novo. Rezultat neki put završi u smeću, a neki put ispadne dobro. Kad mi vrijeme to dozvoli, priuštim si kozmetički tretman jer mi to jako opušta. Ovo iza mene je moja osnovna škola. Tu su počele moje prve ljubavi, moje prve brige i moj porok cigareta. Za nju mogu reći da je jako kvalitetna osoba, da je pravi friend, pravi prijatelj. Iskrena je, duhovita je. Poneki put je za neke obične stvari plašljiva, a za neke je totalno opičena luda. Najviše se slažemo u tome što smo rugljive, dosta onako cinične smo, sarkastične. Volimo se smijati onako same sebi jedna druga, ali najviše drugima.